Паян Чуваш СССР интавади вишле техники Россия алхучалых интавади вишле щеня, Чуваш Республики уменчи тавади вишле эшсемшень орден медальный дивишня Василий Шадриков сагырвуны чулдулдарать. Ельчик районинчи таяба интри аленче чуралзаюснескер хейн педемпурнышне ялхучалых ибечихындарна. Паян хикунда унын адаланы вишендырышать. Игибинде вунултамыш чулчень республикари агропромышленный комплексен ветеранизень прилеживне ерцебына. Хали сопредседателя. Юбилярба Алиса Александрова, корреспондент Цельбульче. Тыван жыржывын аслывыржи умен шуралныскер шемгере саккарымыш пулны Василий. Вышлых неде хельзі винеде ыты еврлыгада нумай дюсмедивне ажалыхра. Самый жевырсылзынде уылым кыштах тәргезе, ана темір кымағана прақса кышткына ұжын забырнатым бірценде. Тәріспеғала залын жоқне пұрды жанбек бұлна, конечно. Керосине жоқчы, лампа зімбе кышт бұғытла анжақ өзі орна. Кышткына юссесіне уже оставадып, мәлей хирде сүргінне как раз шак бұғатыра, жүр қайзасын жол на картошка, шон на картошкан крахмалне пустараты марчы. Еврлыға бұқмазыр шкула жезем пурде аван веренеттемір. Аслыдынла яваплы учитель земле креш перенделе. Библиотекара вуламан пергенеге хварман. Түрлі енлен адалана стезетір жаттымыр. Аза елет выдам шкула елжікре бідернескер. Білі бұқны зірбушне ажаллах колхозри келхужалықре ішре бежіхне. Аттеде, неде колхозрайсане, ман атте виже варжа отсадықны жын. Уже жолашка варжаран пиде черлезе давырынчы. Операция жүрет. Но шабақта аслы конях пылмалар тұрстана варчақ ішін. Варай бір шемнебе ғана болышса, вара лажа зімбе үснеп. Сәу лажа зіне қондырлада кету көтіне, шәрледі кету көтіне. Ішпе верен юзірбушне спорт пада дуслы булна. Василий Яковлевич итларах елдербе жүкмагымыллана. Паянхи гунченде жакилана брахманы үтпевне самай пижихтерзе жиреплетня. Елдершінже ертерні кашне жүхрыма жутлас пулзан, шыржы мәрі даврада жаврынны булетет юбиляр. Хейн бурнышне теппебех ялгужалыхбе жихындарны Василий Шадриков. Инженер булас әметбе Саратовре аслы шкула гайза бұхна. Анжақ укша денге жетменебе тавандырыға даврынма дивне. Таврынымда ман аслы деде, бухгалтер шумәнінде варенет батырыра техникум раундюхне келзеде жандан шешінжен мана түйіррек тебіргүнне водар бірміш үйілде шубашқара фалзаглар заяжы. Айда құттеде күштада болсан кірдесі. Атте завынны тек олғасар бірлешлі бірдесі. Чуваш патшалық ялхужалық институтинже веренне вағытрах терлі жерде тұрышма дүргіліне. Керек іштай арзанда хызенешне юрадаган, пызык пелюлі специалистсенжен үрідеслі хиліне, паға опыт пухна, яланақ шинине білмедірішны шамрак. Чымбер облажынже хамыр республикари терлі хужалықра практикара болна, целинарада ішлене. Практика на ядес мана Ульяновской облажа, Лавинский конзавод. Вот вара мана игой хушинже, унда шлеген вада главный зоотехник щендов заяде. Вот игой хушинже вара мана игерне базе задание не зума машинова, игерне сосна се бахса шуразамизе. Тырыжулықне хастарлықне гура Василий Яковлевич кашне үшре кирлі паға специалист шутланна. Она хавжаны хужалықсыне ура жіне тұратмашанна. Райком секретаря Чувашплен предприятие ялхужалық министрин шуме керек іштай ішлезенде Василий Шадриков хыйхышын ыры ерғыварна. Сагыр вуны жулай жетседе малданхилек хастар ветеран. Наци конгрезін ватызен канажын, агропромышленность комплексен ветеранезен союзен пайдажы булнымай, она халиде пожархандараган ыйду жилай. Чуваш пужы черзем булны, ялда шамрыксыне пурынма эшлеме майзем сағалды тада ытыде. Республикана ялхужалық тыдымне шириптерлевлешін земерце быныжын савынать. Вызымбе бірлек шивич үйдузыне татсабама майгелесе жанать. Можаре жумра булны иге ывылі, твада мұнуги бурри тадах выйғыват парзадырайдына. Чавашен Галарамвали, Алиса Александрова, Владимир Синдеев.